Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ibiro bya Perezida Angola byatangaje ko intumwa za Kongo n'izo M23 zatangira ibiganiro biteziguye by'amahoro kuwa kabiri tariki ya 18 z'ukwezi Rwanda. Nyuma y'umuhate wo guhuza impande zombi wo kugera ku mahoro muri Burasirazuba bwa Kongo, nk'uko ibiro bya Perezida Angola bivuga mu itangazo byasohoye kuwa kabiri nijoro. Ibiro bya Perezida Angola byatangaje ko bigiye kuvugana n'umutwe wa M23 kugira ngo itsinda rya Kongo n'iryo M23 bagirana ibiganiro bitaziguye kandi vuba. Tina Salamu, umuvugizi wa Perezida wa Kongo, ntiyemeje neza ibyatangajwe na Angola ku rugo rwa X. Yavuze ko ngo rigiye gukora ibikorwa bigendanye n'ubuhuza. Ikinyamakuru Actualité CD kiramutse cyane ko ubutegetsi bwa Kongo bwatangaje ko butaremeze niba buzitabira ibyo biganiro biteganyijwe Rwanda muri Angola. Ibiro bya Perezida wa Angola unasanzwe uyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu ijoro ryo ku itariki ya 11 Werurwe byatangaje ko ibyo biganiro bizatangira mu cyumweru gitaha tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu. Byaravuze biti leta ya Angola iramenyesha abantu hose ko intumwa za Kongo n'izo M23 zizatangira ibiganiro by'amahoro tariki ya 18 Werurwe mu mujyi wa Rwanda muri Angola. Umuvugizi wa Perezida wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi, Madame Tina Salamu, ku itariki ya 12 Werurwe yatangarijwe n'amakuru by'Abongereza bitazi ko ubutegetsi bwabo bwahawe ubutumire bwo kujya mu ibyo biganiro, gusa ngo ntiburemeza niba buzabyitabira. Tina Salamu yavuze ko igihugu cye kizi neza ko ari ibiganiro biri mu mutwe wa M23 n'indi mitwe yitwara gisirikare, ibyo ngo nibyo bibareba. Ahasigaye igihugu kizakurikira ibyafashweho umwanzuro na Loni. Ubutegetsi bwa Kongo bumaze igihe kinini burahira ko butazigira buganira M23 gukora umutwe w'iterabwoba bugira n'abo baturage. Ibyo M23 yarabihakanye, isobanura ko bubwirinda umutekano wabo. Nyuma y'itangazo ry'ibi biganiro bizatangirira, Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yatangaje ko abarwanyi b'umutwe bari biteguye gutsinda Tshisekedi mu rwego rwa gisirikare kugeza yemeye ibiganiro by'amahoro. Uyu mwanzuro wa Loni Kongo Kinshasa ivuga ko ari ushingiyeho usaba ingabo z'amahanga zitatumiye ku butaka bwa Kongo kuhava vuba na bwangu. Hagati aho ingabo leta ziri ku rugamba n'umutwe wa M23 muri Kivu y'Amajyepfo ngo zahawe uburyo nk'uko bitangazwa n'ibiro bya Perezida wa Kongo bisubiramo guverineri w'iyo ntara nyuma yo kubonana na Perezida Tshisekedi. Kuwa gatatu byari ku nshuro ya kabiri mu byumweru bibiri guverineri Jean-Jacques Purusi Sadiki yakirwa i Kinshasa mu biro bya Perezida wa Kongo. Ibiro by'umukuru w'igihugu byavuze ko guverineri Purusi yabwiye Perezida Tshisekedi uko ikibazo cy'umutekano cyifashe mu ntara ategeka. Mu byumweru bibiri bishize ubwo yakirwaga i Kinshasa, guverineri Purusi yatangaje ko akorera mu mujyi wa Uvira aho yahungiye avuye i Bukavu, kandi ko Perezida wa Kongo yamutegetse gukomeza gutegekera muri uwo mujyi. Nyuma yo kubonana na Perezida kuwa gatatu, guverineri Purusi yavuze ko Perezida Tshisekedi ashyize umuhate mu kugira ngo iyo ntara isubirane ubusugire bwayo, kandi ko ingabo zifite uburyo zikeneye nk'uko ibiro bya Perezida byabitangaje. Asubirwamo agira ati uburyo bukenewe n'ingabo zacu zirimo kurwana bwaratanzwe. Guverineri Purusi yagiye Kinshasa mu gihe muri iki cyumweru havuzwe imirwano ikomeye muri teritwari za Walungu na Mwenga. Ibinyamakuru muri Kongo byavuze ko nyuma y'imirwano ikomeye kuwa mbere no kuwa kabiri, M23 yigaruriye ibice birimo Kaziba muri Walungu n'imidugudu itandukanye mu misozi ya Itombwe na Rurambo aho ni muri teritwari ya Mwenga. Hagati aho mu kwezi gushize nyuma yo gufata umujyi muto wa Kamonyi mu majyaruguru ya teritwari ya Uvira, M23 ntiyakomeje inzira y'ikibaya cya Rusizi ngo werekeze mu mujyi wa Uvira wa kabiri w'intara. Imirwano yakurikiyeho mu byumweru bike bishize yavuzwe ku nzira igana uburengerazuba muri sheferi ya Kaziba muri teritwari ya Walungu na vuba ngaho mu misozi ya Itombwe na Rurambo muri teritwari ya Mwenga. Amasoko atandukanye y'amakuru yemeza ko imirwano mu iki cyumweru muri ibyo bice yatumye abaturage barirwa mu bava mu byabo bagahunga. Icyizere cyo guhagarara ko imirwano mu gihanzwe ibiganiro bishobora guhuza umutwe wa M23 n'uruhande rwa leta ya Kongo, Angola ivuga ko bizatangira mu cyumweru gitaha. M23 mu matangazo yayo ya mbere yakomeje gusaba no kwerekana ko yifuza ibiganiro na leta ya Kinshasa, ivuga ko ariyo nzira yo gukemura aya makimbirane. Hagati aho ariko inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC iratera ntakoreshejwe yakure kuwa kane yige ku kibazo cya Kongo. Iyi nama iyoborwa na Perezida Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe. Ubu kuri SADC iraganira ku kibazo cy'ingabo z'umuryango zoherejwe mu butumwa buzwi nka SAMIDRC zaheze i Goma. Inama y'uyu munsi iragezweho imyanzuro y'inama y'Organitroika, urwego rureba ibya politiki n'umutekano muri SADC, yateranye kuwa kane ushize ikuriwe na Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Ukuri urwo rwego yize ku kibazo cy'izo ngabo za SADC ziri muri Kongo Kinshasa. Abasirikare bakeka ko barenga 1000 boherejwe n'ibihugu bya Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania bari mu bigo biri i Goma no mu nkengero zayo ahitwa mu bambiro barinzwe n'umutwe wa M23. Abo basirikare bari boherejwe n'ibihugu gufasha igisirikare cya Kongo bashyize intwaro hasi nyuma yo gutsindwa urugamba rwo kurinda umujyi wa Goma wafashwe na M23 mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Kuva uwo mujyi wafatwa hazaza habo basirikare ntabwo hasobanutse. Mu kwezi gushize M23 yemeye ko 2014 abasirikare ba Afurika y'Epfo baguye ku rugamba na bamwe bari bakeneye ubuvuzi basubizwa mu bihugu byabo baciye mu Rwanda. Kuba abasirikare bakiyiguma no hafi yabo barinzwe na M23 ukwezi kurenga nyuma yo gutsindwa urugamba ntibivugwaho rumwe. Kimwe mu bibazo bivugwa ni ukuba ikibuga kinini cya Goma kigifunze kugeza ubu. Imiryango ifasha itandukanye irimo n'umwe bw'Uburayi irimo gusaba ko ikibuga kinini gifungurwa kugira ngo muri iki gice cya Kongo hagezwe imfashanyo y'ubutabazi n'imiti. Iki kibuga kinini cyangijwe n'imirwano yakibereyemo mu ifatwa rya Goma. Mu gihe cyafunzwe ku mpamvu z'umutekano, leta ya Kinshasa igomba gutanga uburenganzira bugendanye n'iby'indege mpuzamahanga za gisivile kugira ngo zigwe kuri iki kibuga cy'indege. Ntibizwi neza n'ubwo burenganzira
uburenganzira bwaratanzwe M23 ikaba ari itaremera ko iki kibuga cy'indege gifungurwa. Mu kwezi gushize umutwe wa M23 avuze ko mu gihe izi ngabo zashaka gutaha, inzira ihari y'izi ngabo za SADC ziri goma ari inzira yo guca ku mupaka zikinjira mu Rwanda zigafatira indege zijya mu bihugu byazo. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI isubiramo isoko y'inkuru yo muri Kongo Kinshasa ivuga ko hagiye gukurikiraho gucyura izo ngabo mu byiciro. Hari amakuru yavuze ko gutinda kuva muri Kongo kw'izo ngabo gushingiye ku kutumvikana na M23 ku bintu bitandukanye zifite zishaka gutahana, ko M23 ishaka ko zidatahana ibyo zitazanye. Umwe mu bazi by'iki kibazo muri M23 burigo mutifuje gutangazwa amazina yabwiye BBC ko kutumvikana ko habayeho gusa irinze kwemeza icyo gushingiyeho. Yagize ati ntabwo waba watsinzwe wafashwe matekwa unategeka uburyo utahamo ariko ubundi ntawabujije gutaha. Inama y'uyu munsi ya SADC ishobora gutanga ishusho ku kibazo cy'abo basirikare n'igisubizo. Uretse iyi nama, indi nama yitezweho igisubizo ku kibazo cy'izi ngabo niteganywa mu cyumweru gitaha izabuza abashinzwe ububanyi n'amahanga b'ibihugu bya SADC na EAC. Iyi nama yagombaga guterana mu byumweru bishize iharare muri Zimbabwe ariko yarasubitswe. Ihuriro M23 ryahakanye kandi ryivuye mu birego bya Human Rights Watch bibashinja kwica no gutoteza impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu n'abanyamakuru mu bice bigaruriye muri Kivu zombi. Umuvugizi wa M23 Urenze Kanyuka mu itangazo ryabo yavuze ko itangazo rya Human Rights Watch ari uburyo bwo kwizimuha, kuyobya rubanda no gukorera inyungu z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Uyu muvugizi wa M23 yavuze ko hashingiye ku mpano uzwi neza Human Rights Watch ifitanye na leta ya Kinshasa ukuri ko ibyitangaza gushidikanywaho cyane. Muri raporo yayo yasohotse kuwa gatatu, Human Rights Watch ivuga ko impande zose ziri mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo, yaba u Rwanda, M23 na Kongo ndetse nabo bafatanye bose barebwa n'amategeko mpuzamahanga arengera bari mu kaga cyangwa se amategeko agenga intambara. Uyu muryango usaba umuryango umwe bw'Uburayi, ibihugu biwugize n'izindi guverinoma bireba gufatira bwangu ibindi bihano umutwe wa M23 n'abategetsi bakuru b'u Rwanda n'abakongo bagize uruhare muri ibyo byaha bikomeye. Minisitiri w'ubutabera wa Kongo Kinshasa ariko kandi Constant Mutamba yatangaje ko kuri uyu wa kane imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare yatangira urubanza rw'abasirikare bakuru ba FARDC, ingabo z'igihugu cya Kongo Kinshasa. Abo basirikare bo ku rwego rwa ofisiye bakuru barashinjwa kuba barataye ibirindiro byabo bahanganye n'umwanzi bagasiga intwaro, amasasu, ibikoresho bya gisirikare ndetse n'abasirikare bakomeretse cyane cyane mu mujyi wa Goma na Bukavu. Urubanza biteganyijwe ko ruza gutambuka kuri radio na televiziyo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku isaha ya saa 4 za Kinshasa. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Manitswe Perezida William Ruto wa Kenya akomeje guhabwa urw'amenyo n'abaturage be nyuma yo gutanga isezerano ryo kugura imashini izajya ikora capati miliyoni 1 ku munsi. Ruto amaze iminsi mu rugendo rugamije kureba ibikorwa by'iterambere bimaze kugirwa mu mujyi wa Nairobi. Yatanze ririya sezerano ubwo ari mu ishuri rikuru rya St. Teresa Girls Secondary School riherereye mu gace ka Matare. Mbere yo kuritanga, guverineri w'intara Nairobi Johnson Sakaja yari yamusabye ubufasha bwo kugura imashini ikora capati zibarirwa muri za miliyoni mu rwego rwo guteza imbere gahunda yo kugura abana ku ishuri izo nka dish na county. Ikinyamakuru The Citizen n'igito cyanditswe guverineri Sakaja nawe yasabye Perezida Ruto iriya mashini nyuma yo kubaza abanyeshuri ifunguro ry'inyongera bifuza bakamubwira ko bashaka capati. Uyu muyobozi bwo yari kumwe na Perezida wa Kenya yamubwiye ko abana barenga 300 bari kungukira muri gahunda yo gufatira ifunguro ku ishuri, ibisobanura ko bakeneye imashini zajya zikora capati miliyoni buri munsi. Ati nayisabye Perezida. Ruto ubwo ari imbere y'abo banyeshuri yabijeje ko ubusabe bwa guverineri wa Nairobi yabwemeye. Ati nemeye kugura imashini ikora capati. Guverineri ubakazi ko gushaka aho tuzayigura. Isezerano rya Perezida wa Kenya cyakora ntiryakiriwe neza n'abanyakenya bagaragaza ko iriya gahunda nta musaruro uzigera itanga mu guhindura ubuzima bw'abaturage ba Nairobi, ubwo abanyakenya muri rusange ndetse n'ubwo abanyeshuri. Abenshi mu baturage ba Kenya kandi bashinje Perezida William Ruto kwita ku mishinga itagize ikivuze ku buzima bw'abaturage, akayishingira avuga ko ubutegetsi bwe bwakoze ibintu bikomeye. Nk'uwitwa Kabara yanditse ku rugo rwa X ati Perezida w'Ubushinwa yamurutse gari ya moshi 20 z'amashanyarazi, sitasiyo 3 zo mu isanzure, umuhanda wa kilometero 5,000. Ubuyapani yamuritse uruganda rw'ingufu za nucleaire. Ibrahim Traoré Perezida Burkina Faso ariko yaka ibitaro 50 byo ku rwego rwa 5 umwaka umwe. Ruto we ati nzatanga imashini izajya ikora capati miliyoni ku munsi. Undi witwa Chikuyego nawe yagaragaje ko bitumvikana ukuntu Perezida arajwe inshingano za capati nyamara inzego zose za Kenya nk'ubukungu, uburezi n'ubuzima zikomeje kuzahara cyane kubera kwita kuri capati cyane. Kandi abanyakenya bageze kuri wa Perezida wabo akabyiniriro ka Chapo usanzwe ari umucuruzi ruharwa b'iby'ubwenge w'umunyamegizike. Ni mu gihe kandi bagiye bacura amafoto agaragaza Ruto yambaye imyambaro ikoze muri capati, abandi bakamugaragaza ari kuzicuruza. Aka kazina bahaye Perezida Ruto ka Chapo kaje kwiyongera ku yandi asanzwe yimbwe kubera politiki ze, nkazakayo kubera gusurisha cyane. Kasongo ryavuye kuri indirimbo Kasongo ye na Kabongo aherutse guhabwa na Kalonzo Musyoka ashingiye uko abeshya cyane muri politiki. Agaseke k'amakuru mu karere gapfunikira muri Uganda. Abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe umugaba mukuru w'ingabo za Uganda David Muhoozi Kainerugaba yamusanije mu makino w'umudiho na General David Muhoozi usanzwe ari umunyamabanga wa leta minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu, wamaganye abashinzwe umutekano bambara ibintu bitabagaragaza kuva ko bitemewe ari gukora kibandi. General David Muhoozi mu nteko ishinga amategeko yabwiye abadepite ko umuntu wese wo mu nzego z'umutekano uri mu kazi aba agomba kwambara ibimuranga ndetse n'amazina ye bigaragara kuko bashyira mu ngiro amategeko y'igihugu ntacyo kwishisha. Ibi
byaje nyuma y'umutwe udasanzwe witwa Jati wateje yegeregere muri Uganda ubwo abagize bambaye nk'abarinje batagaragara mu maso bahundaguraga batavugamo na leta. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba yavuguruje Jenerali mugenzi we yavuze ko nta tegeko rihari ribuza abashinzwe umutekano mu mutwe w'ingabo udasanzwe kwipfuka ntibamenyekane kandi bagakora akazi kabo uko bisabwa. Jenerali Muhoozi yavuze ko atari ngombwa ko bamenyekana kuko n'ahandi ku isi bihaba kandi bigakorwa neza nk'uko abashinzwe umutekano babigenje ubwo bawushaga imvururu mu karere ka Kawempe North ahari uko yamamaza ko batanira intebe y'umudepite waho. Abadepite babwiye minisitiri Muhoozi David ko minisitiri areberera yishe amaso igapfuka n'amatwi Abanyarwanda bagahohoterwa ku manywa y'ihangu. Uyu kinyamakuru Daily mutekereza ko yabashubije ko ibyabaye bitemeye nta wabishyigikira. Uku kunyuranya kwa Jenerali Muhoozi bombi ku mikorere y'umutwe udasanzwe bamwe bashinja gukora bufuku siko konyine kwabaye mu nteko ishinga amategeko kuko no kohereza abasirikare muri Sudani y'Epfo nabyo bashinzwe ingabo kubisobanura byabaye nk'umunara wa Babeli. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba n'umuvugizi w'igisirikare cya Uganda yemeje ko abasirikare b'abakomando bagiye gutabara Salva Kiir muri Sudani y'Epfo, ariko minisitiri w'ingabo bwana Bot mu nteko ishinga amategeko wabajijwe impamvu igihugu cyohereje abasirikare hanze kitabyemerewe inteko ishinga amategeko yarahiye ko ayo makuru atayamenye. Uyu mugabo yavuze ko nta nama yiga kukohereza abasirikare Juba yigeze atumirwamo ndetse ahamya ko atari kubyemera ko zigenda inteko ishinga amategeko itabizi. Hari abadepite babwiye minisitiri w'ingabo ko ari agakingirizo kakoreshejwe kakanajugunywa kuko nta makuru arebana n'igisirikare umugaba mukuru w'ingabo akimuha kandi ubusanzwe ari munsi ye. Banzura ko Jenerali Muhoozi Kainerugaba nta muntu umuri hejuru mu gihugu akoresha ingabo icyo yishakiye kugeza ubwo azijyana mu mahanga atamenyesheje igihugu.